Forces Special Power Act have si koi Manipur da koi ki kaino dum yam akiba draconian law mani na longna duna dum lai masi maru ina British na kitang masi ga hodok put pan sege 1942 da koi ki quit India movement gi movement dum na ba ina ordinance na chal jari gi ba dum ek amak ni adu gi ek si masi makha ta na 1958 ta India na masi je ordinance na muk pukhala kanda na koi gi mani north east lai riba matam du gi rebel movement sing nam thana ba ina chingi mfam sing da thamba hu gi bani adagi di 80s gi dagi di parts na Manipur pumba thamme adagi 80s gi matung dagi di AFSPA gi chetheng myam pu mana khange aseng badi Armed Forces Special Power Act thama ibagi maram si insurgency si namthana ba ina thamakhi bani adugi ona taina bada Armed Forces Special Power Act thamgiba matam dagi na sum mathang chahi si decades ani hum sida insurgency gi masing dagi control to wungam to gi masing crime gi masing even khoi gi economy ama counter khoi gi counter insurgency movement gi crisis mayam thokna aduna micham miyam singda khoi gi adu chetheng pi gi gi khoi China se phangaga mathang lakhire ko amna AFSPA Armed Forces Special Power Act na kyamu yamna khoi si pelan gi dege haida khoi na masigi mayok ta campaign mayam ma tawgiba halaman mayam na toromba makha jathana hawgalakpa mayam ma na tawba mayam ma thengna gre adagi di khanghodna Armed Forces Special Power Act sigi kenoda khoigi marumda kenoda khoigi rims ta mi kya no khun parile ha khebda dagi herangoi thongi thogdo malongi thogdok dagi ni Sarmila chanuna khoigi ningba kaiba dagi AFSPA repeal to have ma remove to have the AFSPA is a repeal to win at mine longest year 16 years ko man chara helkanda mine protest to non violence movement protest to ba issue ma neba aduga AFSPA gi issue sida akoina khwaidagi nuai gi dabdi kamai to ge nupi ma monorama thangja monorama si AFSPA gi marumda yam thajadana khoi minungsi heita mong hat kiba adugi phongpatagi judicial inquiry bok tawgibani madugi potu khoi open commission na tawgibani ko maduga leire Armed Forces Special Power Act ki makha da tawriba mayam sina khoi nupi du hangja monorama chanu du lehi da haktak tagi di Manipur se Parson Yoho to Mahokeba, both hill and valley, Masidai sida hill the taba, community sing Adu have Kaide, Madame to the Chapman of Kolam, upon Mokolam, Pulakan, Horakanda, Achoba Iho Matokeba, Madudagi Kangam Dana, Kogi Manipurgi, Mafam Karadagi, Matandugi, Chief Minister Oramba, Sri Bobi, Dagi Sri. The Minister of Massive Billion Yamna, Kogi, spokesperson, Yam Sound, Madame the Minister of Money, who's the ex Minister or I don't know, when honor Greater Imphal area, the Lotok here as passing. Hey, Lotoki, we am not in Basu, Lotoki when you meet to the Ama, Kwela Gaida, Nomina Kappa, Masusi, and citizens in Habama, I assume the Ginger Penny. Adu, Pare, Adugi, Poto Loto Kanda. Koi issue do kara di namdara kanda Armed Forces Special Power Act se kara lawtho e ba koi degi lawtho ga legi bedegi di August 2020 sorry April 2022 maneko August la April I forgot Sri N Biren Singh government na whole koi 19 police station gi jurisdiction se in all the Valley districts da legi sing sidegi masi AFSPA se pula lawtho e lawtho kan sida amuk kamai to geda handaki irang sida lawtho is government na lawtho pani ko state government na kamai to geda AFSPA Armed Forces Special Power Act amuk thamjal le thamjal is without the recommendation of the government of Manipur center na thame ba haibadi ching da leriba dagi chingi mafam khara koi affected area ne na leriba sing sida thamiba AFSPA sina AFSPA sigi koi disturbed area status se masi state na koina masi recommend taro governor la lawtho matung da thamba state na lawtho ga thamba dugumba kaino ne ek ne ba ko aduga disturbed area status to already AFSPA lak pai wane ba disturbed area already lak pai de ba adeda Hodiki police station trama pansigi manung the police station taruk tagi
लौथोखरब अमुक AFSPA थमजल इसिदी स्टेट गवर्नमेंट की कनो नते सेंटर ना थपनेबा अना within these two AFSPA asi ekti amatani chanaribani tawdu chanaribani sida amana state recommend amana kano na tawle adudi there is a big differences between central government gi magi attitude ka kano ga state government gi attitude ka hoji pudi state government leitre center gi oina leire ko person ro ani siam chawna leiba madu gi factor duma ama leikre ko ado AFSPA si kari gi khoina yaning dir no haiba matamda AFSPA sigi makhada khoi se phaning ma matamda waren yaudana phaba ngamba dei ka dugi pura ga chakha ga manghan gi ba kolan gi ba involuntarily disappeared people gi issue me ama leiriba dugi fact encounter gi kano da ama leiriba hoi madu AFSPA gi marum do nat ta basu dum yawi ko adu ba ayam na AFSPA si da khoina base to ga chapilna whole India se AFSPA ga against thole eba AFSPA se whole India da thamde eba adu ga aina ningchangba adugi whole India da thamde harga akhoi kadang thami aduna akhoi si second class citizen amadumna treat tawi habagi argument ama thole eba ko karigino why atei lamda da thamdraga AFSPA sina matik chai masina akhoi irang namda gani hardi lam fudi makta India pumba da chana birona if it is not draconian law adu di chana biro natta vida akhoi kakta da thammi se akhoi si second class citizen ma oina yengbagi thammibra haibadugi attitude tu ne ba phawra idi masi phawra ibagi maram je karigino hai matana basta da ngarang numaina kapaga lalhobu me ama hatle numai kapna rogi pan adagi kano Chhattisgarh Nexal hit area sing Maoist hit state sing da AFSPA se thamdeba karigi thamdino hai matana moina this is an issue of law and order and high ko law and order gi issue oibani na masi thamdabne hai neba then Manipur ki issue si karini hai gi home minister and ki home minister na hai gi say this is ethnic class ni hai bane akoi ki kano ki Gujarat ki riot thokpa matam da AFSPA thamgibra Mumbai ki blast thokpa matam da AFSPA thamgibra adum madu amta thamdana khoi Manipur sida selectively northeastern ki state Assam ki part kara Arunachal ki part kara Nagaland da suna kamai togeda armed forces special powers state na pamdre na moina withdraw to lokthok oina lift to rabne ba adubu center na reimpose to rakpane ba Nagaland ki AFSPA se adumai reimpose to rakhibne ba haning I wafam di khoina yadre haiba draconian law si sina kanbang amakta na kano mayam si insurgency gi masing hengalani dana tawagi evidence me ama leira kanda hoji karigi damakta central government na state government na recommend tawusna tawida khamain tawdana police station taruk tu da amuga na AFSPA se reimpose or even AFSPA na tabida moina thabuk to tawangam dabra AFSPA thamdragasu already district administration district authority the district ki okay government du da state ki leiriba government du mating pangu choina leiriba kano sing se moina moigi makha da mating adum pang be ba armed forces special powers later se be ba adu pangi bagi koi adu bagi hiram amata koi khangde na ko aduna hojik thamai ba AFSPA thamai ba siga adagi kano na peace restore to so hai ni ko peace restore to hai ba aduga akoi gi issue si insurgency ki issue nate ko akoi issue si communal kanoni ethnic class ne na home minister machin na high grade matung da ethnic class leibo from asom dana Nexal hit area duna si law and order ki issue ni hai ni ethnic class is law and order ki issue ne ba why indifferences towards two citizen mainland India da leibo mafam sing dana AFSPA thamdaga kai da makta som da leibo Manipur mafam da AFSPA thami se sidi akoi se second class citizen ne habdo put the way attitude amane ba urichu Iran se lotion de na ko lotion de se more draconian law me ama semal da mukta pa ya ba gi pot su le ba even more draconian than the armed forces special powers itself masi su koina lakpa ya ba khanna ba ya ba ko masi gumba mayam se koina tholok pa se koi yam section na lu na lobom tawe aduga kari gi damakta human rights ki damakta dagi akoi gi India ki unity ki damakta khanjaba group leiriba singse India si akoi amatane na khalasu pyare maso se yare na khanjaba leiriba group singse sina kari gi damakta AFSPA thamdo react tawdri no aise si yam chawa wahang amane ba AFSPA itself is a killer law ko akoi da haraga di ado hoi Supreme Court case में आमा Supreme Court case मुक्त होगी बस ये कोई ये नागा human body अमना मोइना तो वदगी do's and don'ts करा तो वही अदगी दी ममांगी Prime Minister inhuman act नहीं हारी बनी ममांगी Prime Minister मनमोहन सिंह ना inhuman act नहीं हारी नहीं अदुदगी आमगा निश्चित जगह 2014 दा श्री नरेंद्र मोदी ना
Prime Minister or Matunda, Madison Square Garden da mana United States kiniko, New York Madison Square Garden sida mana wangango matam da mana haiba. Koi India da leriba British sebamba law kudimak koi da inhuman oidaba koi da tati tawina tauba colonial law kudimak se we will scrape and high here ko. Aduri matunda law kaya ma scrape taugi except AFSPA di thamaga dum thamgiba because they wanted to treat us as a colonial land. I have attitude amado, which was utli na adugi film that do wafam do itam jage hamaro. Forces Special Power Act si Manipur thamba hogi si September 8, 1958. Parliament na uziki Armed Forces Special Power Act 1958 si enact torum tanda thamgi bani hill area khakta thamgi bani. Matung da 1980s dagi Manipur state pumba da thambani. Kari gi thamino insurgency movement jam lay and thambani. Kari gi insurgency movement lay ribano. Koi gi ama koi han ngasai tamonu sai Manipur Constitution Act 1947 I was say lay na masi ma wala wi da bida lokthok piraga namja biraga lokthok khaga India da merge da uraga di masi pochi exist da udre ko ai bagi koi gi record ne lay jawani merge da uram ma lu chanai have di yadre ba chara drabandina masi gi Manipur Constitution Act 1947 ji hingan gadabani ka haragadi akoi merger se yaning de have a pot ne ba merger se yaning de have a kholaw se lawdana tunga merger se nampu da tawgibani haibagi even assembly da record lorimni madugi matung tarakpa da hawrakpa ihau ne bala lo myam ne ba hare ihau duna ihau orsunu merger gi question this merger question ojersunu kari gi damukta AFSPA haisune Armed Forces Special Power have said quit India movement gi matamda British na madu namthana maina sina kiba draconian act amakak ne ba draconian act si kari gi damukta masi revive tawga Manipur da sinari bano Manipur si merge tawpa matamda merge tawkibra yaninga tawkibra yaningdana tawkibra haibagi question du da maduda madai da tholko pot am khane ba anyway phare yaning mi me amasu le ren khalasi yaning da ka mu duna lal hore na su khalasi phare ba ko 80s dagi na AFSPA thong matamda ihog sin namda ba miyang gi hore ihog sin namda ba ngambra ba haidi insurgency gi movement namda ba ngambra adum hene kalli tawdabu masina phagala ye hana Sri N Biren Singh gi government gi matam adugi mamangda ihog tawdagi su lokthoi ko namdana AFSPA se Imphal gi greater fund part khar dagi aduga amuksu 2022 dadi whole of the valley region sidagi 19 police station dagi lawthoi ne ba state government na disturb area status se ja lawthoga AFSPA se sana handri ne ba hangni wahang di lakni wafam di kari no hatam da kari gi damakta ethnic class ne na haina mention se tawraba adagi insurgency movement su leitre na hairaba sidi jati ani gi marakta khana bane na su hairaba sigi mafam sida AFSPA se amuk thamai si kari gi no sida manung hidden agenda se kari no sida haibadi Manipur se namdharage pulap akoi gi insurgency gi mingda loina insurgency loi onthoge haibira Manipur kanna bane na thoi ba singsi India kan ba Manipur kan ba se India kan bane ba India kan ne tholai ba akoi gi tawdana narco terrorist ne hariba mapandagi changku mayam siga thengnari ba kangu singsina tamdana khoi tawisi mafum sida AFSPA thami ji kari marung gi no is there a hidden agenda AFSPA se Chhattisgarh ga khoi manai manade habagi wafam na tongkai mo so Chhattisgarh chap manaba lan hawi nungui kapi ngarang da basar da nahan da mi kunsi ko hui moi ko CRPF kai myam sinaraga aduga chidambaram na matumam da hai gives like all Indian leaders ko they think the similar line ma hai wams like kai hai kari kanodi part of the India ni akoi gi India ma sen no moi kapoi AFSPA sinare aduna Naxal hit area the AFSPA thamdo ne se it was on record adugari Manipur se India gi part am natte hairu natraba AFSPA thamai se AFSPA thambagi maram yam chawba maram amade India se Manipur gi India gi part am natte Manipur se aduna Manipur se akoina namlo logi bani haibagi adugumba yamna just kai hani reflect or mindset amakak to purpane ba hoi akoi yam harura dagi tap tap na sum handaraktana 2022 gi kenoda April tha du da kenona lokhoki do police station Trump andi lokhoki do kari maram gi no phagale habana to akoi insurgency movement entre law and order can be handled with the civil police adu lady me am sine tongni habani loina phara abana tro singi area sing dusu adu da tham bagi maram su tana tamal lokhok na bagi plan na tro abdo AFSPA itself should be scrapped it is a draconian act
ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯁꯄꯥꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣꯅꯤꯌꯟ ꯑꯦꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯤꯞ ꯏꯠ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯒꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁꯄꯥꯁꯦ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯗꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁꯇꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯄꯥ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯌꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯄꯥ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯀश्मीर सरुका अनीसी खतने अस्पा थमीसे अदर अस्पा हैज पावर टू have the issue that side labini to shoot without any kanok labini JCO joint commission officer amana ke yabane ko adagi arrest without warrant thum gambani are phara pura sakhi mang yu ma mai ngai mangje haije gi duni haining yu wafum di ethnic class to a haidana lady wafum da instead of deploying saigi mayam do toroga ethnic class control tongna bo hona gi mutta aspa se kari gi thambi no ai bo wang du is it an insurgency movement अस्पागी मनु पांडवी इंसर्जेंसी मूवमेंट की पोरम दले रिएबा कई की थमिनो है वफम दुनिदा अदने आई मसी कतने हंजनिंग से